Iki cyumweru muri Bungabunga Ubuzima turarebera hamwe imbogamizi zituruka ku kuba imbata ibiyobyabwenge. Ikiyobyabwenge gikorano gishya kirimo gutuma abagikoresha mu mujyi wa Sao Paulo batakaza ubwenge bakamera nk'abapfuye. Ikindi, urwego rushinzwe kurwanya ibiyobyabwenge muri Nigeria rwateguye urugendo rugamije gukangurira urubyiruko kumenya akaga gaterwa n'ibiyobyabwenge. Ese ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano ryafasha gute mu gukemura ikibazo cy'ibiyobyabwenge nka fentanyl cyugarije Amerika? Izi nkuru hamwe n'izindi tugiye kuziganiraho muri Bungabunga Ubuzima ya none. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro Bungabunga Ubuzima. Ndi Eugenia Mukankusi. Loni iraburira ko ikorwa rihendutse ryoroshye kandi ryihuse ry'ibiyobyabwenge ryahinduye cyane amasoko y'ibiyobyabwenge bitemewe hirya no hino ku isi, ririmo guteza ingaruka kirimbuzi. Ku isi abantu barenga miliyoni 296 bakoresheje ibiyobyabwenge muri 2021, aho babikoresha biyongereye ku ijanisha rya 23% ugereranije n'uko byari bihagaze mu myaka 10 yabanje. Hagati aho Minisiteri y'Ubutabera ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze ibirego by'inshinjabyaha ku nganda enye z'Abashinwa n'abantu 8 ku giti cyabo byerekeranye n'uko baba baracuruje mu buryo butemewe ibinyabutabire byifashishwa mu gukora fentanyl, umuti utemewe ugabanya uburibwe, ariko ugira imbata abawukoresha ku rwego ruri hejuru, wakongeje ikibazo gikomeye cy'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge byugarije Amerika. Izo nyandiko z'ibirego zatumye iyi iba inshuro ya mbere Amerika igerageje kuburanisha ibigo by'Abashinwa bigira uruhare mu gukora ibinyabutabire byifashishwa mu gukora uyu muti ugabanya uburibwe utemewe. Mu mujyi wa Sao Paulo muri Burezili ho, ikiyobyabwenge gishya gikorerwa mu nganda gikomeje guteza urujijo mu bategetsi. Cyitwa K9, kirahendutse cyane kandi kibata abagikoresha ku rwego ruri hejuru. Kiraboneka cyane hirya no hino muri ako karere ko hagati ka Sao Paulo. Ni mu gihe cya nyuma ya saa sita gishyira umugoroba rwagati muri Sao Paulo. Hasi ku butaka haragaragara ibisigazwa by'ikiyobyabwenge gishya kirimo kuzahaza uyu mujyi munini kuruta iyindi yo mu majyepfo ya Amerika. Ku mihanda abakoresha iki kiyobyabwenge barambaraye nk'imirambo. Urebeye inyuma birasa nk'aho ubwonko bwabo bwashonze kandi umubiri wabo wagagaye. Muri uyu mwaka wonyine muri Sao Paulo abantu 102 bavuye indwara bikekwa ko batewe no gukoresha iki kiyobyabwenge cya cannabidiol itunganyije. Haracyari ubushakashatsi butaratangazwa busobanura ingaruka zo gukoresha iki kiyobyabwenge igihe kirekire. Twasuye iyi laboratwari yo muri kaminuza y'i Sao Paulo ngo dusobanukirwe n'ingufu zo kubata iki kiyobyabwenge gifite. Kiswe cannabidiol kubera ko gikora ku bice by'ubwonko nk'ibyo THC ikoraho, ariyo kinyabutabire cyiganje mu bigize urumogi. Esse grupo de substâncias sintéticas como K9, ele está nesse grupo de perturbadoras. Então, o efeito alucinógeno é muito rápido, ele tem uma mescla de iri tsinda ry'ibintu batunganya ni rimwe mu biyobyabwenge bihungabanya. Ingaruka zacyo zo gutuma umuntu atakaza ubwenge zirihuta cyane. Gifitemo ibintu bibangamira imikorere y'ubwonko bikadindiza itumanaho hagati yabwo n'ibindi bice by'umubiri, ari nabyo bitera uku kurogwa k'umubiri, bigateza izi ngaruka zo kuba umuntu atabasha kuvuga inshuro nyinshi, agahora ameze nk'uwataye ubwenge, amaso akanuye. Aquela aspecto, né, de zumbi, os olhos parados. Iki kiyobyabwenge cyatahuwe bwa mbere mu magereza, ahanini kikaba kigirwa n'itsinda ry'abagizi ba nabi rikorera muri gereza ya leta ya Sao Paulo ryitwa Primeiro Comando da Capital PCC, bisobanuye ngo ubuyobozi bwa mbere bw'umujyi. Aka gatsiko gakorera kuri telefone ngendanwa zinjizwa mu magereza mu buryo bwa magendu, ndetse kagakora binyuze mu muyoboro w'abagore b'inkoramutima zako zifunze, abanyamategeko ndetse n'abategetsi bamunzwe na ruswa. Em razão do surgimento, da difusão das drogas K, a gente começou a atacar as casas. Bitewe n'ubwiyongere bw'ibiyobyabwenge twatangiye gushakisha na za laboratwari, nitwite gusa ku gushakisha abaranguzi babyo muri Sao Paulo. Turimo kuzibona ahantu hafi ya hose mu nkengero z'umujyi no mu karere kagutse ka Sao Paulo. Giteje akaga, ni ikiyobyabwenge gishya kandi kirimo gukorerwa muri laboratwari. Amatsinda y'ababaswe nabyo abazerera aho ngaho ashaka kugura ibiyobyabwenge.
Inzobere mu by'umutekano zivuga ko ingamba polisi yagiye ikoresha kuva mu myaka myinshi ya mbere zitatangaga umusaruro, ariko nibura muri iyi myaka hari ikirimo gukorwa. Nk'uko bwana Gracie Mirar, inzobere mu by'umutekano bitangaza, kwirukana rwagati mu mujyi abakoresha ibiyobyabwenge ni ukohereza ikibazo mu bindi bice by'umujyi. Não tem nenhuma fórmula mágica, vai ser uma coisa que você vai ter que trabalhar durante muito tempo. Onde está o usuário, está o fornecedor. Nta buryo bumwe rukumbi byakorwamo, bikeneye gukorwaho igihe kirekire. Mu gihe uteguye umukwabu ukawagura rwose kugeza aho ukoresha ibiyobyabwenge ari naho ubigemura ari, usabwa gukora cyane ngo ubashe kubigabanya. Hagati aho abakoresha iki kiyobyabwenge bari mu bubabare. Muri Greya Dase, urusengero rw'abagatulika runini kurusha izindi ndetse rukanaba rumwe mu nzibutso z'amateka y'uyu mujyi, mu gihe imbere abantu barimo gusenga. Hanze yarwo uyu mugabo arasaba amazi, ariko ntabasha no gukururuka ngo ava aho ari. Ku munsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ku itariki 26 y'ukwa gatandatu, urwego rushinzwe kurwanya ibiyobyabwenge muri Nigeria rwateguye urugendo mu mujyi wa Jos hagamijwe gukangurira urubyiruko kumenya akaga gaterwa n'ibiyobyabwenge. Abategetsi bashinzwe kurwanya ibiyobyabwenge ndetse n'abitabiriye uru rugendo bunguranye ibitekerezo kuko ikibazo cyo kugirwa imbata n'ibiyobyabwenge gihagaze aho batuye, ndetse n'icyo batekereza cyakorwa mu gufasha abugarijwe n'ububata bw'ibiyobyabwenge. Buri mwaka Loni yagennye tariki ya 26 y'ukwezi kwa gatandatu nk'umunsi ngarukamwaka wo kwibuka no gukangurira abatuye isi kumenya ibyago biterwa n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'icuruzwa ryabyo rinyuranyije n'amategeko. Iyi tariki ya none yagenwe hagamije gukangurira abantu no kubafasha gusobanukirwa akaga gakomeye kari mu gukoresha ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge byose bizwiho ububi, byose kandi bifite ububasha bwo guhembera umutekano muke. Byifitemo ubushobozi bwo guteza amakimbirane n'amoko anyuranye y'ubwigomeke bujyana n'ishimuta ndetse n'ibindi byose turimo kubona mu mibanire y'abantu muri iki gihe. Rero ibiyobyabwenge byose biteje akaga. Intambwe nziza yatewe kuva mu myaka 2 ishize cyangwa sirenga muri leta ya Plateau hano kuva mu kwa mbere kugeza uyu munsi mu kwezi kwa gatandatu, twabashije gufata ibiro bigera kuri 605 by'ibiyobyabwenge binyuranye no guta muri yombi abakekwaho kubikoresha barenga 600. Bakeneye ubufasha. Rero dukeneye ubufasha butangwa n'inzego zitandukanye. Dukeneye ubufasha bw'abantu ku giti cyabo. Dukeneye ubufasha bw'umuryango mugari w'abantu. Mu bijyanye n'aho umuryango mugari w'abantu wagiramo uruhare, niho mu nzego zihuza abantu bagasabana, nk'imisigiti, insengero, abashesha kanguhe. Inzego z'amadini mu myemerere yariyo yose twavuga zigomba kumenya ko ari inshingano zazo kwinjira muri gahunda zigafasha mu gukemura iki kibazo binyuze mu nyigisho za roho, izimyitwarire zihereye ku idini. Natwe nk'umuryango tugomba guhora twiteguye gufasha aba bantu. Rero umuryango ufite uruhare ugomba kubigiramo. Urwa mbere ni ugucunga ko umuntu adasubira muri bagenzi be bahoranye, gucunga kandi ko atazongera kugira aho ahurira n'ibiyobyabwenge. Agomba nawe kubigiramo uruhare kandi bagakora ibishoboka ibi bibazo byose by'akato ntibyongere kubaho. Igice cy'urubyiruko rw'abanyekongo rudafite akazi kirakoresha ikiyobyabwenge gihendutse kandi gikorwa mu buryo bwa gakondo cyitwa bombe. Gikorwa mu bisigazwa by'umwotsi wa shampoma y'imodoka. Modeste Kabangara, inzobere mu by'imiti muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, arasobanura impamvu zikoreshwa ry'iki kiyobyabwenge ndetse n'ibyago giteje. Il s'agit d'une drogue artisanale très puissante qui fait un bon marché. Iki ni ikiyobyabwenge gikorerwa mu ngo gifite ingufu nyinshi, gikoreshwa n'urubyiruko. Dukurikije amakuru dufite, gikorwa mu bisigazwa bivanwa mu muyoboro wa shampoma z'imodoka, bongeramo ibinini bike bya acide prostadine cyangwa ibinini bya tramadol, bagasyamo ifu bakajya bayihumeka mu mazuru, bihita bigira ingaruka ku kanya. Ni ikibazo cyugarije ubuzima rusange kandi giteye impungenge abategetsi. Iki kiyobyabwenge cyitwa bombe gikoreshwa n'uru rubyiruko mu kwinezeza gusa, rimwe na rimwe
rwihunza ububabare cyangwa se ingorane z'ubuzima bukarishye rurimo, rugashakira ibyishimo muri icyo kiyobyabwenge. De leur vie sociale précaire, voilà, ils trouvent plaisir à faire cela pour un peu se dépasser de certains événements qui surpassent leur. Ingaruka ni nyinshi cyane kuri sosiyete. Turamagana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu mujyi biterwa n'uru rubyiruko. Iyo rumaze kunywa iki kiyobyabwenge rwegura imihoro, hanyuma rukarwana hagati yarwo, rwishora mu bikorwa bya kinyamaswa, nta byiyumvo, nta n'impuhwe, ibintu bihangayikishije sosiyete kandi bihungabanya ituze rusange n'amahoro by'abaturage. Oui, pour lutter efficacement contre ce phénomène, il faudra tout simplement une collaboration entre les autorités sanitaires. Kugira ngo duhashye neza iki kibazo, dukeneye ubufatanye hagati y'abategetsi bashinzwe ubuzima na polisi, ngo bigishe kandi bafate uru rubyiruko hirya no hino mu murwa mukuru. Ariko hejuru y'ibyo byose hagomba gufungwa inzira zinyuzwamo iki kiyobyabwenge. Twabonye igabanuka ryacyo, abategetsi bashyizemo ingufu, polisi nayo ishyira ingufu mu guhiga uru rubyiruko. Ku bw'ibyo iki kibazo kiragenda kigabanuka. Minisiteri y'umutekano w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo kwiga uburyo ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano ryafasha mu gutahura no gukumira ikiyobyabwenge cya fentanyl ntikinjire mu gihugu. Umupaka wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihana na Mexique ni irembo ry'ingenzi ku rujya n'uruza rw'abantu n'ubucuruzi, ariko kandi runagenda urushaho gukoreshwa mu bucuruzi bw'amagendu bw'ibiyobyabwenge bikaze nka fentanyl. Amashyirahamwe y'abacuruzi b'ibiyobyabwenge yaragutse mu buhanga no mu mbaraga. Mu bizakorwa n'iri tsinda harimo no kureba uko ubuhanga bukorano bwakifashishwa mu gutahura no kurwanya injizwa ry'ibiyobyabwenge bitemewe mu gihugu. Tuzasuzuma kandi tukoresha ikoranabuhanga mu kurushaho gutahura injizwa rya fentanyl, tumenye kandi duhagarike ikwirakwizwa ry'ibinyabutabire ikorwamo hirya no hino ku isi. Patty Simmons wahoze ari umuyobozi mu rwego rwa Amerika rushinzwe za gasutamo no kurinda imipaka CBP, avuga ko uyu munsi wa none ku isoko hari porogaramu zishobora kongererwa imbaraga hifashishijwe ubwenge bukorano, ibizwi nka artificial intelligence cyangwa AI mu mpine. If there's dense cargo in there, X-ray can't penetrate it. So if you use a muon tomography system, niba haje umuzigo munini cyane, X-ray ntibasha kuwinjiramo. Birasaba kwigisha ari ikigomba kugenda ishaka. Rero washaka bimwe muri ibi binyabutabire ikorwamo birimo kuza mu mato y'imizigo bivuye mu Bushinwa, hanyuma ukigisha iyi system binyuzemo. Ubundi buryo ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano ryafasha ni mu butasi no gusesengura amakuru yerekeye ibinyabiziga byambuka umupaka. Ni bande bagiye kwambuka, ese bambuka kangahe, hanyuma kandi rikagenzura imodoka n'ibiyiranga. Ni kangahe bambutse, hakaba amakuru nka benayo nashinga AI kugerageza ikadushakira. Gil Kelokowensky avuga ko ikoranabuhanga rya artificial intelligence rishobora no gukoreshwa mu kugenzura fentanyl yasewe ikabumuga nka bombo. Niba AI ibasha gutahura aho icyo kinini kiri, ni ibiki byanditse kuri icyo kinini. Ibi byafasha by'umwihariko nibura mu kuburira abantu. Itsinda rikoresha ubwenge bukorano artificial intelligence biteganyijwe ko rizaha Minisiteri y'Umutekano mu gihugu raporo y'imyanzuro byagezeho mu mezi ari imbere. Ikiganiro cyacu Bungabunga ubuzima cya none naha tugisoreje. Mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabashimiye mwese. Ku yandi makuru y'ubuzima, inama zabafasha kumererwa neza ndetse n'ibiheruka kuvumburwa mu rwego rw'ubuvuzi, mugumane n'ijwi rya Amerika kuri wa@radio.com. Mwadusanga no kuri Facebook, YouTube na Twitter VOA Radio yacu. Naho ubutaha mukomeza kugubwa neza muharanira ko umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.